uçurup tazalayız. Tazalanat. Yandan başka kalburga salınat. Anan en ayağından vakum paketke salıp faydalanış için ondaylarının her biri bizden arasında yemesini alıp çıkarız. Daha kalıp kalgan Cabırak bulu, baktım bir çürü bulu, pişirdim, üç şeydeki anlaşkanların barını alıp çıkarız. Andan yine faydalansak olur. Andan yine buna vakumdayız. Moğollar olsa pürlerine 30 gramlıklar. Bunlar da şu 30 gramlıklar. Bunlar da çayga videonun sonunda cengil ceppi günüge faydalanganга болады. Примерно 30 gram. Bul bolsa çoğun doğru. Bunlar şu köp çeyi saktala turgan bu vakum bilen upakavayt etkenden keyin vakum upak boda tursa bu bir yılga çeyin eçteke olmay saktaladi. İçindegisi toңup kalgan aş, toңдурулган aş. Ana biz de bunu toңdurabыз, kayta vakumdagandan keyin. Ошон менен бул жайга чейин же болбосо bir yılga чейин сакталат. Анан акырындан керек тезүүсү пайдалансак болот. Азыр мынакей жасай турган жумушубуз ушу. Анан мындан кийин акырындан варенье үчүн пайдаланабыз. Муну тасаланып даярдап алгандан кийин жем жасасак болот. Повидло жасасак болот. Анан чырканактын ашы кошулган чай жасасак болот, өзүнчө дагы жалбырак менен кошуп. Ушинтип чырканакты пайдаланабыз. Эми чырканак кочкордо Кудай шүгүр өсөт. Узундугу мынакей тежеде Сарычат деген Поска айдан баштап ортоктун тушуна чейин узундугу 60 километр жерде бак теректин арасында башынан аягына чейин чырканак өсөт. Чырканак мындайча айтканда Кудайдын берген колуктар үчүн жемиши. Bundan başka biz yapay özgür yemişimiz çok. Bunun bayağı kolda var altında barkı yok diye koyup barkını bilivermeyiz. Açın içinde gelgende buna hazır internet degendi zamanı bardak yerde şol aytılıp çırkanak bu kılat vitamini. Kırgızca aytkanda bu bir vitaminlerin uyutkusudur. Açın içinde gelgende oşamday. Bunu menen emi пайдаланып көп нерсени жасасак болот, ден соолукка пайдалуу. Аны ушу колдо бар артын баркы жок кылбай ушинтип пайдаланып элге чыгарсак деген ой менен ушинтип жасап атабыз. Бул биринчи баскычыбыз. Ушинтип даярдап алган, көпкө чейин сакталып кала турган кылып даярдап алган нерсебиз. Андан экинчиси варенье жасап, повидло жасап, sok жасап андайынан пайдалансак болот. Анан эң негизгиси чырканактын эң касиеттүү жери бул чырканактын майынын өтө баалуулугу. Биздин райондо bir ayda bir продукту деп ушу биздин бир жигитибиз Японияга барып келген. Ошол жигит чырканак боюнча барыптыр. Барып аябай таң калып келди. Antkeni bir vakta soğuştan keyin atomlu bomba düşüp eldin bari jabırkagan. Oşol jabırkagan eldin emesi, oşol jabırkagan ekologiya duşulacı. Uşu бүгүнкү күнгө чейин таасири тиеткен. Анан ошондо мына адамдар тери оорусунан көп ооруйт экен. Ден соолугуна ушул таасир бере турган, ошол тери оорусун айыктыра турган ушул чырканактын нөмөсү экен. Ошон үчүн чырканакты ошол жактарда кайдашат экен. Эми Токиодо, Японияда жер аябай тартыш. Ошого карабай мамлекет атай чырканак өстүрө турганга жер берип берди. Ошол жерде өздөрү чырканакты өстүрүшүп, өздөрү пайдаланышат экен. Анан чырканактын майын алганга атайымага япондор идиш таштап кетишти. Өзүнчө кичинекей идиш таштап кетишти. Ошол идишке майын чыгаранга аракет кылабыз. Buyursa ilgari kızım bu primlerine 79-80 yılda kızımdın butu büyügende eşlik edip jakşı olalım koyup terengirek kuyup anlaşımda çırkanaktın mayı çıkarıp
Şöyle koçkorlu çırkanağın çoğulduk koyup mayı çıkarıp uşun benim kızımın bütün ayıktırıp alırız. Şol metot benim çırkanaklı mayı çıkarsak degan oyumuz var. Uşul manaki en negizgisi şu beter Kuday vergen bir terzemiş, çapayı ösет, hiç suarbay, hiç bakmay, dayar terzemişti, şunu tez olka paydalanma. Kalgan emmene mi gözüm ötesin.